Ні суверэнітэту, ні абароны правоў беларусаў, ні свабоды перамяшчэння і свабоды меркавання, адсутнасць незалежных судоў, грамадскіх інстытуцыяў і, ўрэшце, ніякіх гарантыяў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, якую лукашэнкаўцы топчуць кожны божы дзень. Вось такі ў нас сёння дзень Канстытуцыі. Вітаю ў студыі Белсат, Віталь Бабін. Разам падводзім вынікі гэтага тыдня ў жывым эфіры. Лукашенко і Карпянкоў могуць пайсці пад суд у Гаазе, але ці гэта нешта мяняе для рэжыму? Лукашенко получит ордер на арест, что, во-первых, ограничит его возможность посещения на сегодняшний день 124 стран мира, ограничит возможность транзитного пролета над этими странами. Пакрытыкаваў ЗША, але асцярожна, дыктатар нарэшце агучыў сваю пазіцыю наконт вайны ў Іране. Они думают, мы бомбанем, и весь народ пойдет против. А ничего не получилось. А когда убили Али Хаминеи, там народ вообще, это же духовитые мусульмане. Они объединились. Скандал у стенах ААНа. Прадстаўніца Беларусі вырвала з рук Полины Шарэнды-Панасюк партрэт палітзняволенай. Ведите себя прилично. На працягу 6 гадоў лукашэнкаўцы, адказныя за пераслед і прымусовую дэпартацыю людзей, смяяліся са справаздачаў ААН з патрабаваннямі спыніць рэпрэсій. Цяпер іхныя чыны могуць мець больш канкрэтныя наступствы. Офіс пракурора Міжнароднага крымінальнага суда ў Гаазе расследуе беларускую справу паводле артыкулу злачынствы супраць чалавечнасці. На выхадзе магчымыя ордары на арышт, а потым і выракі, якія не маюць тэрміну даўніны. Пра надзеі пацярпелых Юлія Цяльпук. Справы асобаў, якія з траўня 2020 года чыняць палітычны пераслед, у Беларусі расследуе офіс пракурора Гаагскага суда, вядомага гістарычнымі расследаваннямі генацыду і ваенных злачынстваў па ўсім свеце, ад Руанды і Дарфуру да Сярэдняга ўсходу і Афганістану. Пракуратура МКС ідзе па вертыкалі ўлады Беларусі, каб асудзіць тых, хто аддаваў загады на масавыя рэпрэсіі супраць апазіцыянераў і на дэпартацыі з Беларусі. Журналіст Ігор Карней быў у першай групе палітвязняў, вызваленых пры пасярэдніцтве ЗША і дэпартаваных рэжымам у Літву. Уже по прибытию в Литву, в общем-то, стало понятно, что нас обобрали до нитки. Слава богу, на тот момент еще отдавали паспорта. Но больше никаких документальных подтверждений ни того, что мы были осуждены, ни того, что были не согласны с приговором, то есть ни оригиналов вот этих судебных вердиктов, ні наших апеляцый. Жывыя доказы палітычных выракаў не трапілі ў міжнародны крымінальны суд. Такіх голых справаў безліч сярод палітуцікачоў. Паколькі следчым з Гаагі рэжым гэтых актаў не дасць, расследаванне вядуць паводле трансмежавага прынцыпу. Апытваюць ахвяраў і беспасярэдніх сведкаў, вывучаюць рэдкія копіі пратаколаў затрыманняў або медычныя даведкі аб катаваннях, аналізуюць фота і відэаматэрыялы, аўдыёзапісы злачынных загадаў, публічныя заклікі помсты пратэстоўцам ды інсайдерскую інфармацыю. Беларусь не падпісвала рымскага статуту паводле артыкулаў, якога працуе Гаагскі суд. Звярнуўся ў МКС урад Літвы, паколькі частка злачынстваў адбывалася на яе тэрыторыі. Доказы збіралі праваабаронцы IAPB, Цэнтру Вясна, Human Rights Watch і Amnesty International. А ініцыятарамі пазову было Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. В рамках расследования появляются подозреваемые, которые в последующем станут обвиняемым. В этом не сомневаемся. И по нашей оценке такими лицами прежде всего претендуют на этот статус уголовное дело, Международный уголовный суд, город Гага, Лукашенко и Карпенков. Хотя это, конечно, исключительное право прокурора. Прэтэндуюць на гэта таксама Караеў, Церцель, Кубракоў, Балаба. Выракаў суда чакаць даводзіцца ў сярэднім 5 гадоў, але ордары на арышт падазраваных МКС выдае ў першыя 2 гады следства. Уцекачоў ад правасуддзя могуць затрымаць у 124 краінах свету. Калі яны ўжо не вывелі адтуль свае актывы, нерухомасць і рахункі ў банках будуць арыштаваныя. На практыцы абмежаванні закранаюць і дзяцей падазраваных, напрыклад, еўрапейскай адукацыі ім не атрымаць. Праваабаронца «Вясны» Павел Сапелка лічыць, што справаводства ўжо ўплывае на дзеянні рэжыму.
значна менш стала так званых спецыяльных производств, якія азначаюць судовы разгляд у адсутнасці абвінавачанага. Улады пачалі шукаць нейкія альтэрнатывы дэпартацыям. Ёсць нейкія і ў іх думкі, як згладзіць наступствы сваіх дзеянняў. Міжнародныя суды могуць быць фэйкавай зброяй, кажа Віталь Алейнік, распачынальнік справы ў межах так званай універсальнай юрысдыкцыі, якую таксама завялі ў Літве. Ён звяртае ўвагу, што міжнародны суд не прадугледжвае кампенсацыяў людзям з разбуранымі лёсамі. Для беларускага кейсу вельмі паказальным лічыць досвед М'янмы, дзе хунта ўчыніла генацыд народнасці рахінгія, забіўшы дзясяткі тысяч асобаў. Мы побачили, что универсальная юрисдикция, вось гэты прынцып у крымінальным кодексе Аргентыны, ён спрацаваў вельмі эфектыўна, вельмі хутка. Топовое чынавенства М'янмы, каля 25 чалавек, былі фактычна абвешчаны ў міжнародны вышук. Частку злачынстваў у М'янме расследуе таксама міжнародны крымінальны суд. Ужо 6 гадоў без аніводнага ордару. Паколькі М'янма, як і Беларусь, не падпісвала рымскага статуту, МКС на пазоў Аргентыны разглядае толькі дэпартацыі рэпрэсаваных, звязаныя з Аргентынай. Таму Віталь Алейнік лічыць, што праваабарончыя намаганні і рэсурсы ў беларускай справе трэба накіраваць на следства ў межах універсальнай юрысдыкцыі, якое павольна прасоўваецца ў Вільні. На жаль, тое, што я бачу на сённяшні дзень знутры, тыя, хто яшчэ спрабуюць неяк працаваць, дапамагаць Літве рэалізоўваць вось гэтыя працэсы універсальнай юрысдыкцыі, фактычна вось гэта ўдзельнікі, людзі, валанцёры сапраўды, таму што яны ніякае фінансаванне не атрымоўваюць. Яны фактычна засталіся сам на сам. Літоўская пракуратура зарэгістравала больш за 100 заяваў беларусаў, пацярпелых ад катаванняў і гвалту. Але ліставанне з адказнымі ці датычнымі да расследавання міністэрствамі і ведамствамі Віталь вядзе самастойна. Галоўны фокус на інвестыцыях у следства і канвертаванні палітычных заяваў аб падтрымцы ў рэальныя працэсуальныя крокі. Юлія Цельпук, Белсат. Витаутас Бровярис, литовский журналист, с нами на видеосувязи. Добрый вечер, Витаутас. Спасибо, что нашли время к нашему эфиру как раз подключиться. Белорусы на этой неделе с таким большим воодушевлением и надеждой даже встретили эти новости. Как на это смотрят в Вильнюсе? По-разному. Но в первую очередь, конечно, так называемый мейнстрим, да, и официальная вся линия, и официальный Вильнюс. И все люди здравого ума и доброй воли, они смотрят на это как на позитивную вещь, как на позитивный процесс. В тот же самый момент понимая, что, скорее всего, реализация настоящего правосудия, все эти вещи станут какими-то конкретными делами и воплотятся в жизнь, когда или если обрушится сам белорусский режим, да, сама белорусская диктатура рухнет, если так принципиально и грубо говоря. Но до этого, до того, пока Лукашенко у власти, пока его режим более-менее стабилен, пока более-менее стабилен главный гарант его стабильности в Москве, ничего реального, никакого реального правосудия ждать не приходится, это понятно. Но все равно, пускай эти дела идут, пускай режим видит, что никакого бизнеса as usual, по крайней мере, со стороны Европы, со стороны пока еще доминирующих сил политических Европы не будет. Ну и в этом позитив. Есть, конечно, в Литве немаленькая часть общества пророссийского, пробелорусского. Есть часть политической элиты, в том числе и в правящей коалиции, которые смотрят на это с бешенством, негативно и критикует и официальный Вильнюс, критикует и наши правящие круги, с которыми в одной лодке сидят, что они тут провоцируют Беларусь, что надо поконструктивнее отнестись, и что эти все международные такие дела
только вредят интересам Литвы. Так вот, есть в Литве такая внутриполитическая, скажем так, разборка, да, такое разветвление, но как бы главная тенденция – это такая тенденция первого толка, про которую я говорил. Ну, собственно, да, потому что все знаем, насколько Лукашенко мстительный человек. Вероятно, из-за того, что Литва инициировала, в принципе, подачу такого заявления в Международный уголовный суд, останется не без внимания. Оно уже, в принципе, было замечено самим диктатором. И на этой неделе сам Лукашенко в том числе упоминал Орешник, который якобы располагается на территории Беларуси и который якобы в каком-то определенном случае может быть использован против стран НАТО, в том числе против Вильнюса. Вот эти опасения, они как бы присутствуют о том, что Лукашенко, если действительно дело будет развиваться таким образом, что против Лукашенко начнется специальное производство в Гааге, что будет выдан этот орден, Вильнюс автоматически становится врагом номер один и главной мишенью от Минска. Да, конечно, тут и этих дел особо не надо было, чтобы Вильнюс и белорусская политическая миграция и политическая диаспора в Вильнюсе были и до того главными мишенями, и главной поляной всяких деструктивных дел и диверсий белорусского КГБ. И я не исключаю того, что теперь они будут действовать жестче, прибегнут, может, даже к демонстративным терактам и политическим убийствам. Об этом и я, и некоторые другие коллеги уже давно говорят. И кстати, у нас наши специальные службы, некоторые начинают уже открыто об этом говорить. То, что Лукашенко там трясет этим орешником, это, конечно, более такая пока еще риторика. Конечно, никакой посерьезнее военной акции или военной агрессии без позволения и без координации и без команды ФАС хозяина из Москвы он этого не будет делать. А пока еще так, я думаю, что самое главное, на что может решиться, на вот такую какую-нибудь такую все еще остающуюся на так называемом гибридном террористическом уровне эскалацию, в первую очередь по отношению к представителям белорусской эмиграции, политических беженцев. Я думаю, на это диктатор может решиться. Но другое такое направление, конечно, он будет жаловаться американцам же. Будет жаловаться русским и пытаться наускивать русских, чтобы те наускивали американцев против Европы и против Вильнюса, и в первую очередь против Вильнюса. Так вот, я такие у него главные направления вижу. Как раз Джон Кол, спецпосланник Дональда Трампа в Беларуси, едет в Вильнюс 18 марта на следующей неделе. Потом он, вероятно, сразу же на следующий день или в тот же день отправится в Минск для переговоров с Александром Лукашенко. На ваш взгляд, что могут обсуждать литовские политики с Джоном Коулом? И, может быть, воздушные атаки в том числе? Про это стоит упомянуть, потому что именно этой ночью, накануне, в субботу, снова закрывался Вильнюсский аэропорт, в литовской столице. На ваш взгляд, про что пойдет в первую очередь разговор с Джоном Колом? Этот аэропорт закрывался там только на 17 минут, и там просто какой-то, не знаю, извините за выражение, чувак там запускал какой-то дрон. И это не было похоже на эти ранние такие массированные атаки белорусские шарами. Но, конечно, это же вся история это не закончена. Фуры, кстати, принадлежащие нашим литовским бизнесам фуры, все еще Беларуси, там помаленьку, понемножку там их как бы отпускает Лукашенко или там не отпускает пока еще, но ситуация по сути пока еще остается замороженной. Так наши политики, конечно, официальный Вильнюс будет жаловаться американцам и Коулу на то, что минский режим пока не идет навстречу,
Пока их шантажирует, минский режим их шантажирует тем, чтобы в первую очередь они согласились, наши политики, официальный Вильнюс согласился на встрече на высочайшем уровне. Самое главное, чего хочет Лукашенко, это встречи премьер-министров. Пока наши политики, несмотря на некоторые голоса в правящей коалиции, что обязательно надо пойти навстречу Минску, пока наш политический мейнстрим на такую встречу не идет. А Коул, я думаю, он будет заниматься, потом поедет в Минск, собирать жалобы из Минска на наших политиков, на официальный Вильнюс. Он будет пытаться медиировать ситуацию. Но, правде говоря, я вообще думаю, что этот спецпосланник вообще не очень адекватен и компетентен, да, и не очень ориентируется вообще в дипломатической ситуации, так дипломатично говоря. Про это, кстати, говорят и некоторые наши правящие политики, которые с ним сталкиваются. Он просто такая больше бутафорическая личность. Так что, суммируя, я больших каких-то результатов, больших каких-то подвижек в одну или другую сторону из этой поездки, из этой встречи не вижу. И если этих результатов, конечно, не будет, так, скорее всего, Лукашенко и его хозяин в Кремле будут эскалировать ситуацию. Главный вопрос, в каком направлении, в каком поле. Скажите, вот в связи вот с этим делом, которое будет рассматриваться в Гаагском международном уголовном суде, разговоры Лукашенко про возобновление транзита калия через Клайпедский порт, они действительно теперь не имеют особого значения? Ну, я так понимаю, особенно если орден на выдачу Лукашенко будет все-таки выдан, и ну, тогда это полностью потеряет смысл. Ну, не будем спешить, да, ну... Я понимаю, если тут Лукашенко разыскиваемый международный преступник, да, и с ним теперь идти опять делать какой-то бизнес, отзывать санкции там и разрешать транзит, как бы не очень хорошо выглядит, да, не знаю, политически, морально и этически. Но мы же видим, в каком мире мы уже живем, да, и европейские политики высочайшего уровня говорят про возобновление диалога с Россией, с российской диктатурой, с которой по сравнению белорусская диктатура это лепят пионеров и октябрят. Да? Так что я бы не спешил думать, что вот если уже там этот международный суд как-то серьезно там возьмется, какие-то там процессуальные будет решения, и все, так это будет уже какой-то барьер, по крайней мере, европейским государствам, барьер возобновления каких-то там дипломатических или бизнес-отношений. Нет, не думаю. Тут главное будет зависеть от глобальной геополитической ситуации, от ситуации в самом белорусском режиме и, конечно, не в последнюю очередь от действий и от политики Соединенных Штатов. Пока Соединенные Штаты, они в одностороннем порядке, скажем так, размораживают отношения с белорусской диктатурой, выводят ее из международной изоляции, но пока еще делает так, как бы в стиле медиации, не брутально, агрессивно. Но я думаю, что это тоже только вопрос времени. Стиль трамповской администрации может быстро поменяться в более худшую и агрессивную для нас сторону. Будем обязательно следить за развитием этих событий, особенно после приезда Джона Коула в Литву и в Беларусь. Огромное вам спасибо за этот комментарий. Спадарства, нагадаю, что Вітаўтас Бровярыс, літоўскі журналіст, быў з намі на відэасувязі. На 16-й дзень войны на Блізкім Усходзе ўсё яшчэ не відаць сігналаў набліжэння да яе фіналу. США і Ізраіль наносяць удары практычна па 1000 цэляў на дзень. Іран у адказ працягвае атакаваць Ізраіль і краіны Персідскай затокі. Дзяржаўны дэпартамент США абвесціў узнагароду $10 мільёнаў за інфармацыю пра новага вярхоўнага лідара Ірану Маджтабу Хамінеі. Ну а Лукашенко днямі выступіў з рэдкаю і досыць
асцярожнай прамоваю пра, здавалася б, сяброўскі рэжым. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле. Пара афіцыйных лістоў і сустрэча з паслом. Вось і ўся падтрымка Ірану ад Лукашэнкі за 2 тыдні вайны. Падчас пятнічнай інспекцыі цялятнікаў на Магілёўшчыне Лукашенко даў зразумець, што так будзе і надалей. Маўляў, Беларусь заняла акуратную і чалавечую пазіцыю. У вайну ўвязвацца не будзе. Але не ўтрымаўся ад геапалітычнай аналітыкі. Заявіў, што ў ЗША і Ізраілю нічога не атрымалася. Что они хотели? Это 4-5 пунктов, начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Они думали, вот мы бомбанем, и весь народ пойдет против. А ничего не получилось. А когда убили Али Хаминеи, там народ вообще, это же духовитые мусульмане. Они объединились, и там уже и оппозиции нет. Паводле міністра вайны ЗША Піта Гексета, у Ірану больш няма вайскова-паветраных і марскіх сілаў. На пятнічным брыфінгу Пентагону Гексет заявіў, што знішчана 90% іранскіх ракетаў і 95% дронаў. ЗША і Ізраіль разам ударылі па 15 тысячах цэляў. Таксама паводле звестак ЗША, сын знішчанага Айталы Алі Хамінеі, ён жа новы верхоўны лідар Ірану Маджтаба Хамінеі, паранены і верагодна знявечаны. І сапраўды, пасля прызначэння яго ніхто яшчэ не бачыў і не чуў. ЗША пакуль не называюць тэрмінаў завяршэння аперацыі. Я не магу вам гэтага сказаць. Гэта будзе працягвацца столькі, колькі спатрэбіцца. Яны знішчаныя. Краіна ў дрэнным стане. Усё гэта развальваецца. Іран жа працягвае біць па суседніх краінах, па Ізраілі і фактычна блакаваць Хармузскую пратоку, праз якую праходзіць 5-я частка нафты ў свеце. Атакаваны як найменей 16 камерцыйных суднаў. Нафтавы рынок трасе. Цана маркі Брент узляцела на 40% і цяпер перавышае $100 за барэль. Апошні раз такое было ў 2022 годзе, пасля нападу Расіі на Украіну. ЗША на 1 месяц дазволілі іншым краінам купляць падсанкцыйную расійскую нафту, але толькі тую, якая ўжо знаходзіцца ў моры. Толькі гэтае адзінае паслабленне з боку Амерыкі можа даць Расіі на вайну прыблізна $10 мільярдаў. Гэта, пэўна, не спрыяе міру. Паводле Financial Times, Расія цяпер штодня зарабляе дадаткова $150 мільёнаў ад продажу нафты, што робіць яе найбольшым бенефіцыярам канфлікту на Блізкім Усходзе. Як лічыць аўтар праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кнырович, гэта ненадоўга. Можам казаць пра нейкі перыяд, магчыма, 1,5-2 месяцы, калі будзе сапраўды. Расія будзе зарабляць значна шмат, чым зарабляла апошнія паўгады, калі Трамп вельмі так шчыльна сачыў і пачаў напрост атакаваць танкеры з расійскай нафты. Таму гэта будзе выгадна Расіі, але гэта будзе вельмі краткі тэрмін. Непазбежна за сырой нафтай падаражэлі і нафтапрадукты, авіяцыйная газа, дызельнае паліва, бензін. Напрыклад, у Польшчы на запраўках можна ўбачыць падвышэнне ад 12 до 25%. У Беларусі падаражэнне не прагназуецца. Як лічыць Александр Кнырович, за кошт асаблівых стасункаў з Расіяй. Ды і сусветная ліхаманка не працягнецца доўга, кажа эксперт. Я упэўнены, што незалежна ад вынікаў вайны, яна скончыцца, давайте казаць, весной, бо летом мы павінны пабачыць звычайныя стабільныя кошты, якія былі да вайны. Тым часам Лукашенко ў цялятніку паводзіцца як сапраўдны пацыфіст. Кажа, ніхто ад вайны не выйграе і рэкамендуе прэзідэнту Злучаных Штатаў выйсці з канфлікту. Пра Дональда Трампа выказваецца выключна з павагаю і падобна яшчэ спадзяецца выратаваць калегу Нікаляса Мадура, выкрадзенага сіламі ЗША ў студзені. Это самый лучший вариант. Отпустить Мадуро или найти какой-то выход дипломатический, если надо, мы готовы помочь. В этом плане они нас в это обвязали. И здесь выйти и сказать, пускай скажут, что они там уже все разбомбили. Но выйти, потому что дальше будет хуже. Пакуль Лукашенко падкрэслівае, што іранскі канфлікт не ягоная вайна, і ягоны максімум гуманітарная дапамога, і тое неакрэсленага характару, беларуская прапаганда па-ранейшаму ў істэрыцы. За адзін дзень у тэлеграм-канале Грыгорыя Азаронка па некалькі дзясяткаў згадванняў Ірану і абразу бок амерыканцаў, якіх ён называе зборшчам садамітаў і педафілам альбо гуртком Эпштейна. А днямі ваяўнічым выказаўся алімпійскі чэмпіён у цяжкай атлетыцы Андрэй Арамнаў. Нам выгадная працяглая вайна. З намі ваюе вельмі вялікая колькасць дзяржаваў, і яны вельмі сур'ёзна нам прайграюць. Мы выцягваем з іх грошы, яны вельмі шмат выдаткоўваюць. Калі мы пачнем прайграваць, то ударым па іх параю ядравых бомбаў, і яны перастануць існаваць. Вова і Саша перамогуць у трэцяй сусветнай, яны адзіныя, хто гэтак зможа.
Пакуль жа Дональд Трамп абяцае новыя моцныя удары па Іране на наступным тыдні. У 90-мільённай краіне тым часам ужо 2 тыдні адключаны інтэрнэт. Знутры краіны людзі перадаюць пра жорсткі кантроль на вуліцах з боку корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі. Дзяржаўныя медыі транслююць дэманстрацыі прыхільнікаў уладаў. На адной з такіх падчас Аль-Кудс, Дня салідарнасці з Палестынай, паказалі прэзідэнта Ірану Масуда Пазешкіяна, які нібыта смела прагульваўся па вуліцах Тэгерану. Мария Сысой, Белсат. На видеосувязи Руслан Сулейманов, усходознавец и эксперт Центру НЕСТ. Руслан, добрый вечер. Спасибо большое, что нашли для нас время. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Как вы думаете, почему такой союзник, как Александр Лукашенко, решил все же абстрагироваться вот от этой войны в Иране? Все дело, может быть, в будущих переговорах с Вашингтоном или, может быть, еще какие-то есть причины, как считаете? Я могу лишь предполагать, что Лукашенко, находясь в фарватере Кремля, следует той политике в целом, которой придерживается Москва, у которой нет серьезных рычагов влияния на ситуацию на Ближнем Востоке. В принципе, это сама по себе крайне неудобная ситуация, когда хоть и нет никаких формальных обязательств перед Тегераном, но когда твоего партнера, если не сказать союзника, США и Израиля избивают, ты ничего не можешь с этим поделать, это выглядит довольно удручающе со стороны, и Москва демонстрирует слабость, но очень удобно, когда есть такие партнеры, есть такие союзники, как Лукашенко, который может, что называется, рубить правду матку, высказываться как-то в адрес тех же Соединенных Штатов, чего не может себе позволить, очевидно, Владимир Путин. И именно поэтому, может быть, Лукашенко является отчасти рупором Кремля, то есть озвучивает то, чего не может себе позволить тот же Путин. Озвучивают, но очень осторожно. И вместе с тем, Руслан, прежде всего, не до конца нам понятно, что на самом деле сейчас происходит в Иране. Я имею в первую очередь, что происходит с новым лидером. Если он жив и обратился к нации, то почему у нас нет каких-то достаточных доказательств этому? Дело в том, что Муджтаба Хаминеи все последние годы, да вообще всю свою жизнь практически не появлялся на публике, и крайне трудно найти какие-то видеозаписи с его участием, какие-то его публичные выступления. Он всегда находился в тени своего отца, но было известно, что у него очень тесные связи не только в религиозных кругах, но и в корпусе стражей исламской революции. И, очевидно, КСИР, очевидно, силовики настояли на том, чтобы именно он стал преемником, хотя в иранском духовенстве было немало противников этого назначения, немало людей, которые открыто еще до начала транзита, еще до гибели Али Хаминеи говорили о том, что не для того свергали монархию в 1979 году, чтобы сейчас вновь возвращаться к династическому принципу передачи власти от отца к сыну. Но вот этот ореол загадочности, он связан в том числе, опять же, с тем, что Хаминеи сын не совсем самостоятельная фигура. Очевидно, повторюсь, что его избирали при активном участии КСИР, силовиков, то есть тех, кто сегодня правит бал в иранской политике. При этом сегодня появились сведения о том, что сам Али Хаминеи был против того, чтобы его сын унаследовал после него эту власть. Так или иначе, как далеко, на ваш взгляд, могут зайти Соединенные Штаты Америки и Израиль, чтобы также ликвидировать Аятоллу и сделать это в следующий раз, пока, в принципе, закончатся они или не закончатся никогда? Да, собственно, США и Израиль могут ликвидировать и Муджтабу Хаминеи, я думаю, что мало кто в этом сомневается, но это едва ли приведет к краху режима.
Если мы посмотрим на такие группировки, кстати, союзнические Ирану, как Хамас или Хизбалла, то ликвидация их лидеров не приводила к краху этих группировок, что уж говорить о такой огромной по населению и по территории стране, как Иран, режиме в Тегеране, который устроен по сетевому принципу. То есть внутри государства есть несколько центров силы, центров принятия решений, которые обладают определенной автономией и могут самостоятельно принимать решения, независимо от того, кто является верховным лидером. И вот эта автономия на местах отчасти позволяет режиму демонстрировать устойчивость. То есть ликвидация верховного лидера Муджтабы Хаминеи или кого-то после него точно не будет являться решением всей проблемы для США и Израиля. Ну, тем не менее, в Иране, в Тегеране заявляют про то, что все хорошо с Муджтабой Хаминеи, что он в полном здравии, что он руководит страной. И одновременно с тем министр иностранных дел Ирана коснулся вопроса Ормузской, значит, протоку, так, от ці питання безпечного переміщення нафтових танкерів праз Хормузскую протоку, пакуль застаецца неразвязаным. Дональд Трамп заклікаў шэраг краінаў ад Вялікай Брытаніі да Кітаю скіраваць свае вайсковыя судны ў гэты раён, і паводле амерыканскага прэзідэнта некаторыя ўжо пагадзіліся, але невядома, хто менавіта. А міністр замежных спраў Ірану Аббас Аргачы сцвярджае, што насамрэч протока адкрытая для ўсіх, апроч США і Ізраілю. Давайте паслухаем і вернемся до нашай размовы. Насамрэч, Хурмузская протока адкрытая. Яна закрытая толькі для танкераў і караблёў, што належаць нашым ворагам, тым, хто нападае на нас і іхным саюзнікам. Іншыя могуць свабодна праходзіць. Вядома, шмат хто з іх аддаюць перавагу не рабіць гэтага праз, разумееце, меркаванне бяспекі. Гэта не мае да нас ніякага дачынення. У той жа час ёсць шмат танкераў і караблёў, якія праходзяць праз Хурмузскую протоку. І я магу сказаць, што протока не закрытая, але яна закрытая только для американских и израильских кораблёў и танкеров, а не для іншых. Руслан, сегодня также появились сообщения иранских властей о том, что и Россия, и Китай помогают, в том числе в этой войне Тегерану. На ваш взгляд, есть ли вообще какие-то причины, по которым Китай, например, прислушивается к Дональду Трампу, отправить свои корабли, чтобы разблокировать Ормузскую протоку? Я думаю, что все-таки Китай пока наблюдает со стороны за тем, что происходит вокруг Ирана. Китай, во-первых, не имеет никаких военных обязательств перед Тегераном. Во-вторых, Китай желает, если участвовать в этом конфликте, то только в качестве посредника. И все последние дни были сообщения о том, что Пекин выдвигает какие-то свои инициативы, желает выступить посредником, и эта роль для Китая, кстати, не нова. 3 года назад именно Китай выступил посредником на переговорах между Ираном и Саудовской Аравией, и тогда была достигнута сделка в Пекине. И сейчас, который, к слову, является главным покупателем иранской нефти и, очевидно, страдает от того, что сейчас происходит вокруг Ирана, вокруг Ормузского пролива. Но пока вот эти дипломатические усилия не только Китая, но и других стран, таких как Оман, например, пока что эти усилия ни к чему не приводят. Мы также получили в том числе с предыдущей последней ночи сообщение о том, что Иран атаковал страны Персидского залива, и вместе с тем Иран угрожает уже и европейской безопасности. Были заявления о том, что Украина может стать также законной целью для Тегерана, и эти удары могут прозвучать. На ваш взгляд, почему? Может быть, я так полагаю, из-за встречи Владимира Зеленского с наследным принцем Резой Пахлави, буквально вчера мы видели эти кадры. Да, вы абсолютно правы. Иранский режим
был вынужден отреагировать на эти кадры. Это, конечно, очень болезненная тема для властей в Тегеране. Они не могли это оставить без внимания. И в свойственной им манере озвучили угрозы, но не думаю, что это означает сразу, что Тегеран будет осуществлять какие-то ракетные пуски в сторону Украины. У режима в Тегеране есть и другие способы, другие методы, в том числе кибершпионаж, а также использование террористических группировок в своих целях. И вот эта угроза, она может подразумевать именно такие действия в отношении Украины. Когда мы говорим, в принципе, о российской нефти, вот в связи с этим конфликтом, видим про то, что, возможно, вот эти выгоды для Кремля будут короткосрочными, может быть, в какой-то степени даже долгосрочными. На ваш взгляд, насколько, в принципе, выгодно и Кремлю, и его союзнику на Востоке, я имею в виду Беларусь, вообще, в принципе, эти атаки израильско-американские против Ирана? В краткосрочной перспективе, да, они могут быть выгодными в связи с ростом цен на нефть, в связи с тем, что американцы отвлекаются от войны в Украине, тратят свои ресурсы, в том числе политические, дипломатические. Мы видим, что никаких переговоров по Украине не ведется, и это, конечно, выгодно Кремлю. Но в долгосрочной перспективе, чем бы ни закончилась эта война, это, конечно, огромный удар по имиджу Москвы, которая демонстрирует полную слабость и неспособность. Я думаю, что в той же степени и для Лукашенко, который, как известно, дружен с властями в Тегеране, и тот факт, что единственное, чем он может помочь, это такая устная поддержка, то есть только на словах, потому что никакого военного союза Ирана и Беларуси, Ирана и России мы не наблюдаем. Это, конечно, огромный удар по имиджу, ну, прежде всего для Путина, который столько лет пытался утвердиться в качестве такого представителя ближневосточной державы, человека, который может влиять на ситуацию на Ближнем Востоке, но с начала падения Асада, а теперь удары по Ирану говорят о том, что никакая Россия уже не ближневосточная держава, как, скажем, 10 лет назад, когда Москва присутствовала в Сирии. Поэтому в долгосрочной перспективе, повторюсь, это очень огромный имиджевый удар, и какие-то сиюминутные экономические приобретения, они не смогут его затмить. Мы видим, что у Ирана нет союзников, никто открыто не выступает, даже среди мусульманских краин никто не поддерживает там открытую режим. На ваш взгляд, почему это произошло? Почему вот мы видим такую изолированность Ирану и его единственного сопротивления вот, Израилю и США? И если они действительно находятся в такой изоляции и одни, то сколько могут продержаться? В военном смысле хотя бы. Иран, собственно, никогда не делал ставку на военные союзы, военные коалиции с отдельными странами на Ближнем Востоке, в мусульманском мире. Единственный союзник, если мы говорим о странах, был режим Асада в Дамаске. И это позволяло, среди прочего, направлять свои вооружения в Ливан, где находится главная так называемая прокси, группировка лояльная Тегерану, Хизбалла. И на такие группировки, как Хизбалла, Тегеран и всегда делал упор. Кроме Хизбаллы, это Хамас в секторе Газа, это шиитские формирования, шиитские милиции в Ираке, это хуситы в Йемене. И,
Собственно, они единственные, кто на сегодняшний день являются союзниками режима в Тегеране, и они единственные, кто уже, в общем, включились в эту войну, особенно Хизбалла, которая наносит удары по Израилю, шиитские милиции в Ираке, которые атакуют американские базы и прочие объекты. Хуситы, правда, пока еще не сказали свое веское слово, но считается, что Тегеран их приберег, и в дальнейшем хуситы могут, например, наносить удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, что они уже демонстрировали. И, повторюсь, опора на вот такие военизированные группировки в арабских странах является частью оборонной стратегии Тегерана. То есть властям в Иране не нужны какие-то союзники в лице государств или стран. Тегеран опирается на военизированные группировки. І разом з тим, ось, коли звертаємося до теми того, як погрози Дональда Трампа пераўтвараюцца пазней у прынцыпе рэальнае дзеянне, мусім яшчэ звярнуцца да аднаго выпадку, да Кубы беспасярэдня. Адначасова ўсё часцей кіраўніцтва ЗША намекае на хуткую змену рэжыму з 50-гадовай гісторыі, і Куба хутка падзее. Чакае, цытата, сяброўскае паглынанне. Гэта заяву Трампа за апошнія тыдні на востраве, што ўсяго за 145 кіламетраў ад ЗША нестабільна і неспакойна. Давайте паглядзім, што там адбывалася апошнімі днямі, і вернемся яшчэ да нашай размовы. Прэзідэнт Кубы Мігель Дыяз-Канель заявіў, што ягоны ўрад вядзе перамовы з адміністрацыяй Трампа, каб развязаць рознагалоссі паміж краінамі. З амерыканскага боку бярэ ўдзел дзяржаўны сакратар ЗША Марко Рубіё, зрэшты сын кубінскіх імігрантаў. Паводле камуністычных уладаў Кубы праз нафтавую блакаду ЗША апошнія 3 месяцы ў краіну няма паставак паліва. Да гэтага прыкладна палову патрэбаў выспы ў нафце забяспечвала Венесуэла. Вынікам сталіся працяглыя адключэнні электраэнергіі, нястача паліва на запраўках і рост цэнаў на прадукты і лекі. На фоне эканамічнага крызісу ў краіне нарастаюць пратэсныя настроі. У ноч на суботу група кубінцаў напала на офіс камуністычнай партыі ў Мароне. Людзі кідалі камяні ў вокны офісу і крычалі «Свабода!», 5 арыштаваныя. Разам з тым кубінскія ўлады заявілі, што вызваляць 51 зняволенага найбліжэйшымі днямі ў выніку перамоваў з Ватыканам. Кубінская праваабарончая арганізацыя Prisoners Defenders заявіла, што па стане на люты 2026 года на 10-мільённай Кубе было 1214 палітвязняў. Руслан, видим, что Дональд Трамп очень активно сейчас занимается Ираном. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот если так спрогнозировать, ждать ли вообще, в принципе, в ближайшее время какой-то американской операции на Кубе и смены там режима политического? Думаю, что теперь всего можно ожидать, и как-то он меняет свой образ миротворца, человека, который остановил, я уже сбился со счета, сколько войн. Теперь как-то он не похож на человека, который остановил войны. И думаю, что режим на Кубе будет для него гораздо более легкой добычей, нежели власти в Тегеране. И на Кубе ему будет гораздо проще провернуть какую-то операцию наподобие той, что все видели в январе в Венесуэле. Поэтому, конечно, такую операцию нельзя исключать, особенно в контексте того, что в Иране не удается достичь никакого желаемого успеха, хотя мы до конца не знаем, каковы конечные цели Трампа. Но так или иначе, эта война явно не идет по тому сценарию, который закладывался изначально, и, скорее всего, Трампу придется выйти из этой войны, чтобы компенсировать, мягко говоря, то, что у него не все получилось в Иране. Очевидно, Куба будет в этом смысле довольно удачной мишенью. Руслан, огромное вам спасибо за вашу экспертизу и за этот разговор. Спадарства нагадаю, Руслан Сулейманов, усходазнавец и эксперт центру НЕСТ, был с нами на відеосувязі.
Ну і скандал тыдня, сутычка паміж былой палітзняволенай Палінай Шарэнда-Панасюк і прадстаўніцай афіцыйнай дэлегацыі Беларусі УАН Ларысай Бельскай. Абедзве прысутнічалі ў Жэневе на слуханнях дакладу па Беларусі ў Радзе ААН па правах чалавека. Паліна Шарэнда-Панасюк падышла да Бельскай з партрэтамі дзвюх палітзняволеных. Аліны Лазарчык, засуджанай на 9,5 гадоў, і Вольгі Маёравай, засуджанай на 21,5 гадоў. Бельская стала пагражаць паліцыяй. Жыве Беларусь! Падчас абмеркавання дакладу прызначаных ААН незалежных экспертаў наконт стану правоў чалавека ў Беларусі Ларыса Бельская зачытвала афіцыйную пазіцыю з паперкі, назваўшы эксперту, цытата, безадказную структуру, створаную групай краінаў для прасоўвання іх агенды. А таксама заявіла, што ў Беларусі створаныя і ўдасканальваюцца ўмовы для рэалізацыі ўсяго комплексу правоў чалавека. Спадарня Паліна Шарэнда-Панасюк з намі на відэасувязі. Спадарня Паліна, добрый вечар. Дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага вечаровага эфіру. Добрый вечар. Дзякуй за эфір. Раскажыце, калі ласка, як развіваўся гэты канфлікт? Што адбывалася там у стенах ААН? Ну, я бы не назвала, что это был конфликт, это была просто такая плебейская реакция прадстаўніцы гэтага рэжыму на тое, што калі яна просто пабачыла праўду. Бо яны ж адмаўляюць, што ёсць палітвязні, што ўвогуле ў Беларусі ўсё цудоўна, а тут ім літаральна ў месцы, у якім яны не чакалі, літаральна яны ўбачылі гэтых людзей, якіх яны катуюць і фактычна забіваюць. І была такая вось плебейская рэакцыя з боку гэтай прадстаўніцы. Вы казалі ў тым ліку, што гэта была ваша... Што это ваша уласная была ініцыятыва ўзяць партрэты палітзняволеных і вось падысці да Ларысы Бельскай? Ну, па-першае, такія пляцоўкі, як ААН, яны з'яўляюцца публічнай прасторай, свабода слова. І свабода слова, яна мусіць быць не толькі для нагоднікаў, якія з гэтых міжнародных трыбун дазваляюць сабе версці просто гэтую хлусню і прапаганду. Свабода слова мусіць быць таксама для таго, каб нягоднікаў назваць нягоднікамі. І гэта таксама будзе праява свабоды слова. І гэта моя пазіцыя. Я адмыслова ведала, што будзе, не ведала, хто будзе канкрэтна прадстаўніком рэжыму, але ведала, што гэты прадстаўнік будзе. Ну і прыкладна сабе уяўляла, што якая прапаганда будзе з боку гэтага прадстаўніка, і паказаць партрэты палітзняволеных, гэта моя свядомая пазіцыя была такая. Але да выкліку паліцыі, я так разумею, на фоне гэтага прадстаўніка рэжыму. Разумею так, што да выкліку паліцыі вось на вас справа не дайшла. Это была проста пагроза, такая рэпліка з боку Ларысы Бельскай. Ну, ведаеце, вось гэтая жанчына, яшчэ раз паўтарю, што гэта была абсалютна такая плебейская рэакцыя для мяне з яе боку, і ўвогуле гэта была тыповая рэакцыя такой вось чыноўніцы лукашысцкай. Гэта адразу пагрозы, выклікаць міліцыю, ну, але красаўцы далёка былі, не выключыш іх вось. То есть яна дзейнічала абсалютна так, як дзейнічаюць гэтыя чыноўнікі, гэтыя ідэолагі, гэта вось хапальны рэфлекс беларускі, тыпова такі вось лукашысцкі хапальны рэфлекс у неё быў з пагрозамі. Спадарня Паліна, ведаем, што Ларыса Бельская апраўдывала размяшчэнне, імавернае размяшчэнне ядравай зброі ў Беларусі, казала, як у нас у краіне добра жыць, што ніякіх палітвязняў няма і правы чалавека не парушаюцца, і не парушаецца Канстытуцыя, дарэчы, сёння дзень Канстытуцыі. Спадарня Паліна, вось у гэты момант як рэагавалі вось на гэтую афіцыйную беларускую дэлегацыю удзельнікі гэтых слуханняў, ці, можа быць, дэмакратычных сілаў у тым ліку? Ну, ввогуле, моя пазіцыя, не толькі моя, але шмат каго з беларусаў пазіцыя, што гэта ганьба, што ў ААН знаходзіцца прадстаўнік, які нікога насамрэч не прадстаўляе. Яны заявляюць, што яны прадстаўнікі Беларусі. Не. Яны прадстаўнікі злачыннага рэжыму, і гэта я сказала Бельскай, бо там на гэтых кадрах, відэокадрах, які ў інтэрнэце, там як бы ўжо канец майго падыходу да яе. А на пачатку я падышла да яе і сказала, што яна прадстаўнікацца злачыннага рэжыму, што яна не прадстаўляе тут народ Беларусі, за тую лухту, за тую прапаганду, хлусню, якую яна тут у гэтых сценах
распаўсюджвае, яна будзе несці таксама адказнасць разам са сваімі гаспадарамі. Но трэба зразумець, што гэта проста гаварящая галава рэжыму, гэта цепной пёс рэжыма, можна нават так гэта сказаць. І яна будзе апраўдваць все, яна будзе апраўдваць все злачынствы, забойствы, все катаванні. Гэта такая парода людзей своеасаблівая, якіх ні гонору, ні сумлення, няма нічога, толькі выкананне загаду. На гэтым будуецца лукашэнская сістэма. І таксама, напэўна ж, заклікаць адмяніць нібыта несправядлівыя санкцыі, дарэчы, здымаць санкцыі ці не. Якая пазіцыя слушная на гэтае пытанне ў інтэрв'ю YouTube-каналу ТОК, адказаў былы палітзняволены Віктор Бабарыка. Давайте паслухаем фрагмент нашай размовы і вернемся, паразмаўляем са спадарняй Палінай. На этом все. Теперь у Европы. Что вы должны сделать? Отменить военные санкции. Как так? То есть вы будете продолжать убивать людей за то, что вы там может быть, там выпустите каких-то... цена, я понимаю, это цинично звучит, но там вы будете продолжать убивать украинцев, а там пару тысяч, выпустим там из белорусских тюрем. И выгоним их опять там в Украину там, или еще куда-то. То есть... А пасля, может быть, еще наберем пару тысяч. То есть здесь нужно четко себе представлять, что, к сожалению, тема переговоров, она должна четко себе представляться, что и Европа, и Беларусь очень ограничены в своих возможностях. У одних снятие санкций, которые подчинены, и я считаю однозначно правильно, не могут быть сниматься санкции. Предприятий, людей, кто задействован в производстве или в поддержании войны. Не могут по определению, потому что за этим человеческие жизни стоят. У спадарні Марыі Калеснікавай, напэўна, крышку іншае бачанне адносна пытання зняцця санкцыяў з рэжыму Лукашэнкі. Вы, спадарня Паліна, ці вы пагадзіцеся з спадаром Віктарам Бабарыкам пра тое, што здымаць санкцыі ні ў якім выпадку нельга? Я не... Адразу, як толькі я уцякла з Беларусі, я адразу сказала, што адзінае выйсце, адзінае, што вырашыць праблему беларускіх палітвязняў, гэта ўвогуле ліквідацыя гэтага злачыннага рэжыму. І санкцыі – гэта інструмент менавіта удушэння і ліквідацыі гэтага рэжыму. Гэта адна з прыступак. Пагатоў, што амаль што ўсе гэтыя санкцыі былі уведзеныя не пасля 2020 года, не пасля задушэння народных пратэстаў, а менавіта пасля увядзення агрэсіі Расіі з тэрыторыі Беларусі і сапраўды увязваць беларускіх палітвязняў з санкцыямі, уведзенымі за агрэсію, гэта такая падмена паняццяў. Адносна палітвязняў, спадарня Паліна, вы акурат у Жэневе выступалі з прамовай, адносна выкарыстання 411-га, напрыклад, артыкула крымінальнага кодексу адносна беларускіх палітзняволеных, калі дадаюць дадатковыя тэрміны. Выйшлі з партрэтамі палітзняволеных жанчын. Што вам вядома на дадзены момант, напрыклад, пра спадарню Вольгу Майораву альбо іншых палітзняволеных жанчын, якіх у год жанчын налічваецца больш за 160 чалавек у беларускіх турмах? Гэта тыя лічбы, якія толькі зафіксаваны. Насамрэч, гэтыя лічбы нашмат большыя. Па маіх звестках, напрыклад, толькі на пачатку сакавіка Менскі гарадскі суд, 2/3 справаў гэта былі справы палітычныя. І калі гэта экстрапаліраваць на всю Беларусь, можна уявіць рэальныя маштабы рэпрэсіяў, што гэта адбываецца, што няма ніякага ні суцішча рэпрэсіі, гэты махавік рэпрэсіі, ён увайшоў такі на плато, скажем так, і ўвесь час ён працуе. Мы бачым, што сістэма пачынае ўжо пажыраць сама сабе, ўжо пачынае затрымліваць нейкіх лукамольцаў, нейкіх людзей гэтай сістэмы пачынаюць уже затрымліваць. Вось што мы бачым. І, канешне, я заклікаю да скасавання гэтага. Я не ведаю нават гэта як назваць. Это не просто 411 артыкул, гэта менавіта эквівалент пажыццёвага зняволення. Бясконцай пралангацыі утрымлівання ў закладніках людзей. Таму што ў нас беларускія нашы закладнікі, яны фігуруюць пад крымінальнымі працэсамі. Насамрэч, гэта проста закладнікі. І 411 артыкул, безумоўна,
ён будзе скасаваны разам з рэжымам. Але зараз рэжым трэба браць, хапаць за руку, проста і трымаць менавіта з гэтым 411 артыкулам, таму што ўжо па маіх звестках больш за 70 чалавек на дадзены момант яны круцяць па гэтаму артыкулу, і ўжо некаторых, як мяне 3 разы, Вікторыю Кульшу 4 разы, і таксама ёсць людзі таксама, якім гэта некалькі разоў. Гэта проста бясконцыя здзекі. І гэта страшэнная рэч на самой справе, таму што яна выматывае як фізічна, яшчэ больш яна выматывае псіхічна людзей. Спадарня Паліна, Джон Кол едзе ў Беларусь ужо на наступным тыдні. Ці ў вас асабіста ёсць спадзевы, што да канца гэтага года будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя ў Беларусі? Я не думаю, што будуць вызвалены ўсе палітзняволеныя ў Беларусі, таму што, па-першае, мы не ведаем рэальнай лічбы палітзняволеных у Беларусі. А па-другое, мы не бачым патрабавання з боку Амерыкі аб тым, каб было спыненне рэпрэсій, бо вызваленне палітзняволеных, вызваленне закладнікаў без патрабавання спынення рэпрэсій, оно не мае сэнсу. Лукашенко выпускае 10, саджае 100. Ну, гэта, прабачце мяне, гэта гандаль яшчэ на дзесяткі год. Это значыць, рэжым разлічвае быць у Беларусі, так бы мовіць, гвалціць беларусаў яшчэ дзесяткі год з дапамогай гэтага гандлю. Адзінае добра, канешне, што выпускаюць людзі, але тое, што гэта такое кола, карусель, і ніхто ад Лукашэнкі не выстаўляе патрабаванняў спыніць мараторый на рэпрэсіі, гэта вельмі дрэнна. І таксама дрэнна тое, што людзей, па сутнасці, выкідаюць з Беларусі, пазбаўляюць радзімы, гэта сапраўды, гэта не спыненне рэпрэсій, гэта не вызваленне, гэта працяг гэтых рэпрэсій ўжо па-за межамі Беларусі. На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што вызваленыя палітычныя зняволеныя, калі яны не будуць пераступаць рысу закону, могуць застацца ў Беларусі. Потым, дарэчы, вось менавіта гэтую фразу на дзяржаўным тэлебачанні выразалі, ну, бо, напэўна, іншыя планы ў рэжыма, спадарня Паліна. Ну, ведаеце, слухаць Лукашэнку, верыць яму, гэта сябе не паважаць. Гэта чалавек паталагічны хлус. Тое, што ён кажа, трэба глядзець на ягоныя справы. Ягоныя справы, што ён людзей выціскае. І нават калі паказальна там камусьці дазволяць застацца ў Беларусі, гэта будзе дазвол на такіх умовах немажлівых, што прасцей будзе з гэтай Беларусі рана ці позна выехаць. Таму што зараз у Беларусі ввогуле не тое, што гаворка пра нейкую палітычную дзейнасць, увогуле гаворка пра тое, каб чалавекам быць, захаваць сябе як чалавекам, гэта ўжо праблематычна. Але все-таки, вось калі мы кажам пра надзеі, так, гучная навіна пра тое, што ў міжнародным крымінальным судзе пачалося разгляд справы злачынства рэжыму Лукашэнкі. У вас якія пачуцці, адчуванні вось ад гэтай навіны, якія спадзевы? Ну, якая мне рэакцыя, што яны, канешне, спазніліся на 30 год з распачацця гэтай крымінальнай справы. Калі б гэта ўсё... Бо рэпрэсіі ў Беларусі яны пачаліся з моманту дзяржаўнага перавароту 95-96 году. Зараз у нас на дворе 2026 год. Палітычныя забойствы, палітзняволеныя, все гэта мы маем на працягу 30 гадоў. Вось. Ну, але лепш позна, чымсьці ніколі, таму я думаю, што, канешне, гэта добра, што нарэшце гэта крымінальная справа распачалася. Рэжым яе заслужыў, поўнай меры заслужыў гэтую крымінальную справу, і я падтрымліваю, каб гэты працэс быў даведзены да канца, і няхай злачынцы гэтага рэжыму маюць хаця бы, няхай яны нават завочна будуць асуджаныя, але яны будуць адсуджаныя, і гэта ўжо будзе прыступка для нашага беларускага трыбуналу, калі яны будуць рэальна асуджаны. Але вось гэтае нават завочнае асуджэнне, яно ўжо мусіць мець таксама прававыя наступствы ў міжнародным плане. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Паліна Шарэнда-Панасюк, былая палітзняволеная, была з намі на відэасувязі.
На гэтым завяршаем наше нядзельнае выданне. Шчыра дзякую за вашу увагу. Калі гэта бяспечна, стаўце лайкі і каментуйце наш эфір. Развітаюся з вами. І хай наступны тыдзень будзе лепшым, чымся мінулы. Да сустрэчы.